Hey, assalomualaikum do'stlar, sizlarмен короче qalaysizlar, amansizlarmi? Короче, sizlarмен bugungi videoda Delix arnasiga xush keldinglar. Короче, men bugungi videoda taqirdan ko'rib turganlarni cheaterskiy ID'larni sizlarga yozib ko'rsatadigan bo'laman. Endi sol ID'larni o'zlarini yozib tekshirib ko'ringlar. Avvalgi videolarni sizlar arnaga tirkelib like-dan bosib o'tiringlar. Biz videomizni bastaymiz. Avvalgi biz hozir o'zimizning ID yozib berib 26 o'ynab даже akkauntga bandlig'i bergan bani do'stlar, bir aytayın hechqachon alt akkauntda chitbilan o'ynamanglar. Chitbilan o'ynagan javob deb aytaman. Hey, mana propsklarda 30. Hey, yepayt 44 351 583. Hey, yepayt propsklarda propsklarda. Mынандай аккаунтта сендер қалай ойнайсыңдар, сонда бұл аккаунт деген екінші пропстың үсті бар ма не жоқта. Бұл 30 күн бұрын болмасында көрмегенде алыншы бұның оружиесін көретін боламыз. Сендер анадырген айтатын болсаңдар, тура егер осындай аккаунттарың болса сендер ойнайтын белгілер негізі читпен. Желаниясы жоқ екен мұның, короче. Ебай, мұны аккаунт қарасыңдар сендер. Дигл. Ей, екінші пропс консына қасына пропстың несі. Шаш маскаға біреген аланшылар сіздермен болған. Мен Delix. Егер тура осындай аккаунттарың болса, читпен ойнайтын едіңдер. Алыншы, давайте.